Quay gồm trong lịch sử check Well, tuwa Sholoman kan. Tamale lipan wele ampan. Tuwa shum tamdalen ginar shawan kaywa. Emet na kaywa makalan bigot yang anak na school kat tamle lipan first met. vậy cất kulo malap trong lịch sử langen we got there Ken Washington nga Arche San Antonio kadim kay wana kaksakin gat kapel singe we met last na kay wakshain bo ya kengan kaksakan al gel sibe layla kadin daga na ge me akulan long jasmol mai daga sham makluga baka daga sham kin sham makluga kalan mo me Messiah reigns. Messiah reigns. Messiah Leumi. Messiah Leumi. Shamlu. Now we na she benadaga inak kalimye she fell a lap lush ke caught on a phone jingle. December, January, February, the god na me enduring beliefs of the church. Enduring beliefs of the church, gas American, gas Kosava, Lalal Fungiko, Lon Church, Lalal Fungiko, Lon Church. Now, it's a dialect. Cotton again, what unit told you to go? Unit told you to go, unit chimney about Ashke. Fashion week told you that bang. I'm going to ask you, Lasinak told you. Get cotton sing. A unit ching a bang. Catching a fat mo. Our God and the Holy Scripture. Our God and the Holy Scripture. God large and mas Muslamatal. God large and mas Muslamatal. Now we came in that from Gun. Gasland God. God's word. Gasland God. We Taria got the fat mo. Papa the Martian Gashaw. Papa the Martian Gashaw. Now we can kat kam ta ke man dia firework makin kuno kon ni ke watching it na me Messiah reigns. Messiah reigns. Pa si fa na ke me lenchim ching na si fa na lap si ke watching it pa me Christ mitlango. Christ mitlango, Christ the Savior. Christ the Savior. Now, if you got chiba saka rewind niya, yung ni chemit nga na kaslan God, nakatagam tak samram kun God sing tana pa papa ke Victoria, when ke week nga, ngon madal ke week litu, katin li flow sing foundation chimaw taga ke, yung ni chemit ke winter quarter sing na scripture about efaka papa when ngon sing scripture, mas lang. Na when na Bible matter na ta kalim mi ke luto mo dito lu fo singalon ko singal ko kalim mi mo Bible na kay wa uta ka ke ngon one God uta ka ke ngon one God ashipain luti in kai in actuosye in akte yeshwas na sin met the metlan God in shwas na akula na ke or mawona kay wa pange luto mo dito lu fo singalon ko singalit ko siya to kita siya met ke leishin siya met a gaslan God. Finga di samta na siyam singalia fos ikos ni ke singal dolu wi luto mo de dolu fos singal mi kos kita siya ke wik siya met apa mari ki pianya. Luto mo de dolu fos singalon kos singal ikos. Bible na kay wada ka ngan God. Ya shipain me in luti doctrines, gasmega fatma doctrines, in kai reproof, in actuashe correction, in akada yeshwaswas, instructions in righteousness. Nasin may ito. Tame katin akula, katin shuwas na akula nagawin mawuna kayo. Na isid ba akyoki katin from kin nage pro elash may ito kakin belching. Na ke si feshi ma ta na shi nga shamlu la Messiah
Leumi ma. Leumi. Nake Christ met lang. Katindi na pa ila. Kasnan kat magana bagay nusi. La siya papa singe. Siya wen singe. Next week kadata ka samprap kin kat the Holy Spirit. Katinle triune God singe. Trinity. Kat papa kat wen. Kat ngan matal. Kat siya fan na in 3 person. Father, Son, and Holy Spirit. If in kat liya na Trinity singan pa pinarela. Layout siya lom nuk siya me temple lal Solomon na. Takane mo siya nga poli lakil mo kat pa temple lan kat na arch and tolu pe. If in kat liya na patolu singan na taka wana nalle fakak malan God. Na may pakumta siya din siya bakkalan niya. La section ak luo ke temple siya pakata. Itakla since project siya mataga ke 19 ko may 1992 nige 2002 nga. Project siya nga pa siya lang sa siya na siya nga. Oya siya mga kuminan siya besong pektra ka din ke malan ka. Ditala siya kat papa, kat wen, kat ngan madal pa, kasnan kat makay na mauta ka kaya ngan kat pa. Tagay ke 1902 project. Pangan project siya nga. 1902 project siya nga nara. Kading kalam na pa kaya masing nga yok siya pa, inan ke proylar siya. Kat taga siya pa na kalam yung may, siya tes kung nga may kors fos lang ultoli. Akalamiyat ke masingan mo katlan misle len sifenak matalye ko wos iman na kayo karangan nga nuwos non ka wos manuwos no fon dain wangan meta ke lem Lord Jesus Christ iltaga. In other words, kadin si wash lagi mo ulkuluk si makadash ken na siya mat na kay wafing fella siya nga mat kuluk wana rom tolu long tolu akalim wan mat si wash neke na ngan nan kat ilyak na kat kad isusta ke ngan nan kat nakataga na ke kaslan kat siya refill la siya kat papa when ngan na siya we pe o yes may daga in fact la mesh pelan kat na siya el ke moni kat kat somni ki section aklo si mataga na ke kat pa temple. In other words, spirit, soul, itakle, body. If in got li cash creek mataga poli makin ke siete kung saptan me or first long dolu nganda na spirit pneuma, soul, psyche, body soma. Pneuma, psyche, soma. Psyche singa itakle. Na if in got li na ke furnishing called section check lo ke lom nuk temple la siya kat pa temple mi siya nganda na itakle table of show preaching and itakle bread. Chijal daga fakken New Testament, I'm the bread of life. The word became flesh and lived among us. Kaslan ka ditakta ke oya shima daga ke project 1992 ke 2002 singan. Soul. Kalim shima daga ke furnishing candlesticks kuman ke me section aklu singan siya daga holy place singan. Itaklap na. Furnishing act tolusingan pa table of incense singan. Nakan me kaslan God, kalimlan God, may kayang siya utaga kada kayang nasing God kel Jesus Christ para lagat offer up our bodies as a living sacrifice singan na. Manay pa mi sevin siya itakle soul large. Na ving kata kapassion na ge. Tanat non cash pa itaklang. Our ability to imagine stuff, our ability to see our conscience, be aware of our consciousness, our ability to reason, rational, we are to critically think about our stuff, memory. The way we meditate on things, not affection. The way we love others.
itakta pe na ke furnishing tolungan na ke kat patempan missing na tan man na yok si ba itakta with ko for a long time. Man na lalap si bang. Kati laki na ke Old Testament na en tolungan a kat ta ka isla. Nara inan ke pray la sala mata ka isla ngan tana mugulan mai. Wait ngan la ke knowingly, not knowingly, passively, impassively, unpassively, kamema, kusang ngan ministry, katilat maganin si Beth, taga, ikesta na siya. Kadinalik kalim kelakok lan gata. Katikain isla, kaet na ke, wen na fakyak longol, luo fasingal yakalim. Curse aki God since we play with God. Jesus is one for so long. Na inan ke proy larsha, mitigat fashionamenta. Inan ke proy larsha la. Matching it need to be a continuous prayer. Ne ken na katakilin natla. Katanta ke ungayan na la. Na consequences mataga kat kain ni ke mo lash mit ko sam singatan na. Kat mit na mas loss orien or malarsha. Kat tina she was mit ngipan na pushapas. La church ka government pushapas. Wangin she was. O kastan God udaga mo me, udaga ka ngan God. Ashubain me in luti, in kai, in actuosi. In luti mas was. Wangin mang, many for Gadesh la Jesus. We practically take Jesus away from bread in mold, gallon. Making siya. Katila making na sin God for so long. Naro, kataka nag-proy ka belching kata proy le, Uchela oratory mitlan mit kusaya. Dito ka akyok ki matching into shape na background na kisyamak luka. Tako yung nga na rala ka tayo to siya na dito ka akfon niya. Matching ito kang na siya. Ako la nakita ka lang lem. Nimit patla pa matching ka tash kang. Katita kain flogan mamay ito na ke malan kata. Na malan kat finan kusaya pa. Bible mata sinatas nga. Bible sa siya get it off the shelf, put it away. When masakawul si pangan, tinawtaga ka ngan God. Practically, maurikle ke kokolan mo. Nangakta mi masingan mo, nalalafing mo, masingan na planted it since yonrak, since what? Very innocent young men and women, tasakta, ingin agat kaliyada na, ilag palitigat for the last 43 years. Patatyang na ke oyes mataga kalim ke 1992 ke 2002 na ke lain singan. Tana kat inin na kanin refam square one som na ke 1902 papal nata siya. Inan ke proy lasha. Na I think ko matropo siya long mas from kanya magin na papal sa siya mawangin tinawtaga ke ngon man God kumakuluk ye mapay silang God. Kumakulukya. E vingat te gesna madrasna ke mapay si may kaknan sil oratory si mitlas kusayang o nga iya pa ito ka na kaya. Nakatli o nga iya for the last 40 some years ta natlik first natas nga pamas nga. Kati na mata ke ikaknan na siya katil aki finan kusaya for so long. Kat sumliki pasok mos fugunan na wangan na main kat ntasan no kiyo wain taka pangan siya losa. Nakatli na getlik na din ka nga la elo som niki som na Egypt som na Syria som na kamtan fel nga sang la lalfing lalos na shelos diki na katsi mau shall los meliki and Egypt we're in that same predicament kati laki ka din siya he will provide everything pange provision siya laling takay met kel Jesus Christ lenta ka moli ka tiligi makuluklar and the rest will fall in place. Panang taka shuk to siya lalim mit, she was lalim mit. Managawa would fall in place. Pange alignment si may nagadin relangin na mit class ko siya. Dahil kaya mit kolas nagawa siya. We need to be aligned back to the word of God. Translation sa siya will not do it. When it is a deadbeat
wangin ngon ke para kat mat ado wangin kata ke wangin mo ke 1902 project pakusan online ministry ore magan kata ka riti sham lu ka ke kat kulo malap ke artlan man nagay wan manas Porque que yo matana hen ko matsuan bro papa malum na ke wa mo wang matafung ne ke kumung nya na ke gaslom mo panange mas washing met fin fellowship tia government de fashion dirt malan me tia wana shi makanu she momong chenge shayan mong yang china ma ko mushe kalim ke Genesis ne ke revelation wana do to mo de tolu fo singalon ko singali ko shakalim Bible na ke wa ta ke ngon God Arshipain liti inkai inaksuoshe inakta yeshuos na sin may tamet lan God insuos na ay nakula na ke or mawo na kayo papagat sumli ke or mawo for a long time Shie fa ko matagal ke kelatel me ko foslong luan pa or mawo wangin na masing when may tapausa awana makanam ne sile sikiel met sakawul mananga fat na sumo fat Fingat loin na ke faklum na sile sikiel dana kat som shivenar shaman mama lom me wana ko makalam mo there's false prophets in the Old Testament esigel lan shella liki lan ukena malum gen aro eli kesta na pasal magana ke pelchi kung fat na siya el fakat el purong ala kuya el fakat ala kuya baka din na ke pelchi ng papagat tang na siya kaksakin kong kyaw matay ng kya lang si kaulom na si metlas ko siya for so long kat sumnigikas mo ulom wangin kalam man kad iskum laliki akwak sima kumaki ke lom nuk ni ke temple ne polel daga fa makat pa temple mo siya akat kufnan be very aware consciously aware la kumpa masaya siya kumpa toko siya king of kings sima reigning in as a priest in the future near future siyang arsing pong kumetaga lame toko siya upon toko siya kumpa king masaya siya kat sumniki kalam nom papa mình có tiêu xế sam sa cao lần mấy bên cạnh for so long kia bây giờ là gật na cái bên ta có tên nhọc lắm có mấy cái na xin xì orator lần mấy có sai mệt tres lần đó summarize xì cái xì lông ako lang na cái lần lên ni mệt bát là bằng mà xin magat proy cái này na papa Tagan nale way tok la nila kat tafung na tasok taga spen pa ko tong yoklom kumikes taga ni taga na kyo yeshi rep malan met nagaywa mataga in fukulyaki inutaga Jesus Christ len si belami metlash when masmasla kalami when toksha sosa yalrela it kanaps na fon na ang lan kikiap lan meta inutaga meta na ke cash mo makain wangin masyaya. Naragat broy ke may tlash nga. Kadina les makle ingin. In wangin mayata. Kelem lash Jesus Christ ilda ko. Kat broy ke may call na kayo. Mata ke church lash nige show lash nige oya na kayo walang government. Tagadim porong umasing. Kadin de malkan la mas from kinya ke kaya ke kasmolong government lal el rain all over the go penage shamak lu mak meltigat ken we have been rebellious for so long nas flocking gat na ke mapayolong ke pelching pap flocking gat fukulya no fon na ang kuluk makokasin met Ketafung la. Eushe match what she fun matago get Genesis sticker reflection get project translation 1902. The ling sasha.
ak freshin shares ka dinesh la mga liki mo lang met ko sa au she ma phone la she mataka kengon lom to kanin da la mekan meni shusta kengon for la au la shusta kengon ka tin kalam ke la me son tolu fostolu na del me ko shakalim ka dinon chi be shusta wana ko makalim mo misha she me da ba ke card na feed misha shak lo to ka ke fakya longol she fosalikos ta ene na pa met na ke wo mataka na ke fela sing chi be shustle kengon lom na shak da yana shish when got ke belching din ta sia mana ke wa sharking ka sa itala ingen Jesus met lang la met tol flat flash mutain temple in ka sa tang eti mana ke wa sia bel el magana ita we papa cut flash ita la levelok nya into ka uskat la masika ta sano takla met la fina ke rapture yakle katindi malat lom makometa ka sibe akes makinya metlom 7 years of tribulation second coming like a 1,000 year of millennium kingdom kading tella kumaki atari o yana kayo may shikle from kinya ke Genesis na Revelation siya taga usina siya met ko sa ito nakatina from kin mga ba yok siya met induti wangan luti ya correct for so long baba agad pro na manas flogging got kebelching flogging got kading galam gawat malom desire lom kung tina back then follow wana pide la kalamiga la langa o mateng mat nagawain me in mola singa taga ke wana dum Jesus Christ mo kayin di ba nga tram kun ka tram kun masakaw lang fell for so long papa na manas flocking got long proy lash ke belching flocking got nagamapay mo kayin ko sa online ministry ko makiya gesmen paktan yoklong but by the kadinwan the rest of the church in persevere all genuine church being led by the God Holy Spirit kadin persevere being sanctified persevere kadin boldly proclaim gospel starting Jerusalem to the hands of the world one a great commission no makalam agat si badaga kakshakin gomne kat oinge kat ashkel elyanala pakadin yoklom we got some daily on a daily basis kung continue to bless us. Kat kulang malap na siyong kesyaw last klik na ras na kayo. Kat kulang malap ke mol inko las kay siya financial need las ma being met on a daily basis. Finne kat somni ki mapayalong kung matayangin kasi kat impel na gawa. Papa kat case pela in fact kulang malap na siya. Siya kas makinyigat lakat patemple ng God. Ara managawa mo siya na siya in steward accordingly in glorify you na naslidigat bell large money large man or managawa nga makumisyon siya from the very beginning naragadin or makin managawa nga nasyum in akyoki tokosay lang fell babagat diye oya makumusebe nakes makinyigat na gitamlay siya nga order sila nen ko sa nga kit nila la diba na wana makshikya kaya luto lusom la ingen alatagang inakalim manifestation ngon nom gekolom inakalim na shish the rest of kosayan kading kalim nga yurum wangan maupe man o finne ang kading taga na rum lal fungila masimam taga yok manashin our spirit to be born again and from that perspective kading kalim gela manakawa for your glory when tamlay si wesh ngarang Mola committed has been manifestation lan kolom katli tawsing a witnessing an alle kanking be osas kumal long ye fashion nam sing tapa na man actually dikat kadin te pulle sa makumikas na siya nga yo na may kaktangin na ke kusang nga mystery katli la kat somnigi mapayelo flocking kat kat proy ka mit maslas na kay wine di may kak na sil tamlay treskal nga la yurum wang maupe agat proy be ka mit manas ka mit matayin ashur lalos kesben mit siyaw klas mo kumbangon la kung magay na pa in control kung makalin me get son told you for singalon course for God so loved the world that he gave his only begotten son that whoever believe in him shall not perish but have eternal life
Kading kalim kela baba met na kayo wa malag fungikom to your son. Eis mon mapat pa si bakas makin yegat. Lawang in misha yurum. Betul la siya ng pakalim miyak. Polil sam kun. When siya pel kada lalal fungi misha kada mauliyak. Met mau lalal fungi kada utak yak. In William. Picture la masingan ni insias kading kalim kela yurum. Mon mapat pa. E yok tigin na kayo wakat proy kaya matlash. Masyak nam tan na kaya chikosya kikiap lal Satan. Satan is the guy steal and kill and destroy him again. But Jesus came so we can have life more abundantly. God proy the mit na kayo wak for siya siya baba kading flok na room. When ako mi-intervene na siya Saul as he was going up to Damascus kaya siya ben pak na nyoklong kumikalan na ilu siya church gospel siya. Papa kuno malla. Rep malom mo. Mat sakawul lom mataga. Mo oro rep malom ma kalam ketit na din Israel. Pataga na siya mat ko siya mising. Kading kalam galagat somligi kong. Kading ang flocking in. Argat broy kaksigan kong papa. O yan na kayo wa mahak fasyak na mising in fact mapayalom magay na siwas-was lom, pweng walom. In fact, arulom na kaya walela, na kaya orit malom. Siya ka da fun la kaya, ganikin lang, usko fun la. Taka kaya wan na yung Jesus Christ. Lalakas lom kaya siyam luwain taka akayagat kashi. Akas makinyagat taka din flok na room. Mata kaya siyapating in Jesus Christ. Kaya mo lalalash kaya fellowship. At kulok aksagan kong papa proy. Kaya mo kan nape universal church, local church all around the globe. At proy tayo sin tuna ka kaya managawa being sanctified and proclaim gospel. Reign your peace. At proy aksagan kong kaya in Jesus samit lang lash kat proy. Amen. Kulo malap ke proilan mat nagawa ke pelsia wanang akalamia kadaw siya la orator sila ngelen fatnamet toko rela sham lal inakyok ke managawa we proy na toko si historical we literary context toko yang nagadatagal na ke redala proila ke shamduo ngara akataya na latako we si punchline in akshafil. With that being said, kulo malap ke paslan mat nagawa driscoll check the flow na pela na room. Right, lamalap na singkat ke mulash kewa. Managlen pamla chiwiya singe, pamla lipan ke ikesta wawalal, payangaklal, gasmain da kawiye nanaklasha na ke magat matayang na ke. Ala na yok shipin sham silal magat lipshela piyenga, inkain usket megadin liye. Maila kalemi ke sitesloni ka saptalemi ka fastongol dolungan ke ipna yok si may daklay ki Bible na tashangan siyan be na ma sima kat akle nale manakle benge na ke tetra kematon singe Yahweh Jehovah mange te mana katanay estali ki Bible na harapan ang translation si madorek magun ke lutila shange katli mo pang masima project simam do ke 1902 anagala kalimyingan papal matay ki kaskusay gel nagawa arsin kelchi usan bu papal sing pala kalimigi project sima sikyak ke man shaflage 2002 ngan kat ito la dena ala aki dena nawiyakle simle fall nage magastan kada nashke lafga oreyan takotin gat pangon gat nage masi maswas pa email akian ba kadeta ge project singa finja ga ba in mass produce ki in ma kat flok nage siya kung kaya na talangan lan gadashke na metti ga fast meta man kanaklen ko matakaan wikat yanga anakil faka tukun ngakilin ko usan may kesa ke onsuko inkain usipe na siya ka din kain rala masya luwangan ke sharing la rafin kum ka
Naknas kashikat. Click share like ki live kasa in mo. Kastan gata fashili. Pangimasi mo shukye fella singa so na siya flow. Nakatindi pe akilin pela. But we ask nga na nagi pray makatorela fanim singing ki flood watch mo arfinen Western Washington. Nakipe akalimila yars in selua sul bataga ki kofo. Masima and Washington inananitala ma ash warning na siya yok na mat kenge mit yelme kos ma somla la living pasang emparkment si masang kusela kof ngayon dala na taka nagi enma residential nge tarak taka si makat taka kekiltu si nga bakalan kat sustainers nge uskat mi kalin taka ke napanangan kain taka kilin ko usma takawan wigat kilin sim singing Sam lu ba de taka ke ta kumvinte taka sam si kumdika na lekalam ke lu an bain kom tamda Kenya Charlie from Columbus Georgia loga taka luman ay bang anakilin dalikmdan si wiash nge tamda Froline KFS from Lanai na si kiash nge na email you from Kent jinga sam from Kiapangan Lomala finagin mo managawa level lowasan siya tepe loistigian nga shwea tamdal Lisiana Albert praise God kaksin God pegi God di kumyak kildusinge tamle lamber checksin vingumashilo kauye ngan pain gombe sena panap tong moy Siap met ruk si bangay kamet singa mawigat yang nakana siak kalamin na sirs Martel judawi bain gawos awi fakulo pasiwas ki kastan God kulo malap kaksigin God ki me kusin kaskalangan edification ngan from Lanai Riprop lenlom digin bolin jack kal happy birthday pa tamda del vaknge Now we be message chilal bangay glamalap. Tigin champ from Centex. Lain mo ben assume. Tigin makilig kasharan neko lalfungi laga bangan. Tigin bolin happy birthday. Glamalap singkat ki. Lain se elshot na sumnge enjoy. May the good Lord continue to bless you and family. At amdad bedo si Thompson batagay met nge in the ko ligia pasha ki pelji ngaya ngama pange metwiash madaka ligia pasha ki len misingya musenge mana yok shibat taka indutut kuna etaka pe na sikkomin gan nan kala kapay na pala ka cholla singat anointing marek na siya nge ngaw si plon sugongen me taka we be gastat kanila siya ngama cholla siya ngala kasi siya kun ngatali busin mat si masolle matrupo finan ko siya ngatali busin mat cholla tikin musinge le minister katang bang island of angels o katanam tan siya uke yang lusomla muna ki ma kastan gata kastan siya katanam da ke kastan gata napana ngara gulola kat paitan ke siya sa siya Inda ko, masih untuk orang kesam tekan ilasha, nafakat teko ngan rela, factual damalipan nga nagi literary, kavine historical context, masih luma kan fakik lebe ki malituda, ngan kan, usige pa singe, untuk orang ngan ma-share ba may faklos nga. Lamalap.是论我了那年没问了的部分，有了son các sẽ kín我了那浪他，你是那fin ta了，浪不是论我了那年没问
wala naman God. Minsan naging tela, One man we one Lord God. Sa we one acclaim Yere Messiah. Kakasin misle wona fedin when kuna kakale ma bad when see when I Ay, lumala. Kaksigin gat kigat kain. Taganigil tusing iya. Into ka ba wipe kaksigin gat. Ki makat mo tayong nagigil tusing iya. Anak ko stip sila kisam loka. We proy si matamalipanil akfas sila yung gasikat nge. Oya si matamalipanil tagagin proy kes. Oya pa usin na siya mamakat. Likun sila. Sa fashikin gigastan gata. Kat mo tawagin nakilin la. Ungaya na siya nge. Makikatesta gigastan gata. Namayin. Kasaw siya nge. Fela siya nge mawangin le. Gastan gata yan. Nitok mabatpat. Gaspat Jesus Christ. Katika ni siya laligi makatash kaya. Kadat kasam kisam luwa mo siya nge. Nara. Inusi katashik pe. Makataga ba shaman kisam meda. Wan maikleke. Daraga kaninda ka in translation na kisam luwa mo siya nge. Inwina mapapala kalimina siya siya. Bible matal ki kaskusay. Bible na kaywa. Eta ka ki nganlan gat. Te makim gugulan mo it. Makim nganlan gat. Ashipen luti. Inkai. Inakshiwasye. Enakataya mashiwaswas na sinmo it. Pange en si mataka na si kom. Ke Paul samram na siya Timoteo. Maulin taka na ki Ezekiel to preach na si Paula. Kin falfalin si nge Paula anna skeleton ka skull nge. Kadel mong yang na nge foko mula taka ke. Kalmen faka pa. Belsing akom ridi kastan gata. Ay siya lam nga limi ko singal siya fakla. Tekan da ka syun ya falok. Ka syun kong falok na yun. Pusye. Na end product siya nga. Masamram ki. Matagal kastan gata. It cannot be broken. Pachonil da ka. Samsam kunpe. Ki me kastan gata. Ki masmosla. Na panangara. John the Akalimilasish, if he called them gods unto whom the word of God came, the scripture cannot be broken. Masigan the kana si kumla, katapel de nikunla, orek makatasiklal, ilse glukla na, ema takain chikain, orela oyema, else fusek na si kumgigaslalang. Na panangara taka na sikum ka din itala. Gas mo lala. Elta ka syunkat. Mana sikumin mo ulyak. Ngakom da reading na as information. A transformation in sikyak ke mo lakom. Namnali pa na siyam kun na keke. Iloswak mamisyak nila ko. Bae nga pakum mo nga siyang nga fush nga la. Kingali manifestation ke kaslala. Ke I had no place to go but to look up. Naikashiya. Nara oyese nga kumara straight up nga nakum na singata. Pasam nga ta kay nakataya ke. Inner thoughts, inner feelings lakom. Force nga la lakom, dang lakom e praise lasha. Nasila pa siyam nga taga nakalimbya. Nakatfin kap siya siyam nga nagasoka sa tana. Soka sa karangan relationship lakom na sinmatwiyak koma. Para fakki masapon ko. Stingkis nga ulki masaplan kat masang sin mo siya mo.
nikom akmas when masingen manasikom met wiasha nikom kusro pusapas kaskas kiyep kanin mangan relationship guidance abangan whereas the gisam nga vertically ngakom na singat nakaksagan katla veil singay keklang akom kan siwaso sa neurol ke inenalakom na para kekas si matagal ke iputidal ke siya mga del fact mo to heal him ba praise song unin kaksya na nagikas Greek ka translator Greek nga del mo salmoi kalme pa songs to accompaniment of string instrument paano ke harp kita mama ash aking kata alunga direct magan kita o direct magan okon string instrument nga pa kalimyo ke samsi uklam ngaul pangay katabi makataro ke practice lasha lamit po dati na sida kita dalokon mo kayo na main oye si makatindok liya ka pa finban kayan mo ito ramasi nakatpangan mo pangan mo si mapaiyo takalimi ka Thanksgiving nga Eric pa oye si nga ke Christmas if ako sa bakla si skeneman when nel tarang ali pa nga sa bakla kan tangon siya si live ka sa bakla si skeneman at bangon na matakiel dalo na when tafututule pen la siya na ke Lucian Hampshire at sa bakla napapin na si kyak alu fact like Christianity the gonna finance siya 1852 pas magatli mo tema kya kuklan gat mana kya kuklan mo at ko fly ko life man kayan mo tapatuan ni fast nang Australian si kat papale mo keep us accountable gimana kayo nara kat finli ta na wangan si mo kastan gata te usi karangan yak na ke case in point kung vinyo nga machin ni tawile kung ngat lali machima ilso maya ni patla Even lem the lek fag la Jesus Christ when kulo si fun na ni din God fak ke rom singol fasya mo kum kay na small man machima te kabende som kunala fin kambas sadlan te kunet la lahriye ko machima tatla kin valsi katta pelorela karangan yak ta kayo mo den mole naraki oye singa sikyak ke si destonikal mi tungol tolu itak na section ak losing Ngatali masikyak na siya chuda siya. Lemi lang ako mapatle. Sang pe chance la lengan for laligi masima usya na sil len ka na uliya ka. Silala len mi siya. Pride was too much. Kat finita la masika tratavong len siya fulengan siya falat la rente ko shrela matasta ki mapay jiwos. Men Deuteronomy de ka akalemila kat finayen siya kat fin we met ko shrela matash ka dana met lalvun mesi woso pakif silang gat na si kung Jesus Christ kas eklemet Bible nata siya basic instruction before leaving earth kat lalvun ke bugon ngolon ko Bible nata siya Jesus daga shamram pe ke Luke shman ke gospel lala gospel si pena mata ka shamram ke Shaulan Miriam authenticate validate la pa Jesus Christ el Messiah siya when metol daga shamram ke Joseph ke lala na sin mo choose la pa Jesus Christ el Messiah Messiah siya pagkadin daga elpa anointed one pagkadin daga shamram kun pamlilipan na tako akatay na si skemsingia na panang ara tako na si kom ako minalata ko loang nakikastan gata in loang li na ke mama sim la kenge katte riti mo kaya na scanny masi ko maliak yung dagan ke pa me papal mata sinadas nge kumte kan lingan in riti
Kung may haki ko we riti mayen me el den a water down. Kung vini Bible sa sing el water down niya ki. Maasimat orekle naki color brown jing el maasi pena ma Bible metal. Ma project sige 2002 Na asma si luo de laula liki delta pa nakakalimin sin mo ito. Kuminsom nage Rome singal do lumali pesi kapsha Bible mata singan nge Bible sa singe. Bible masa fact mo warong rong kuluk. Project sige 2002 fact mo horror. Kasta kapatol bange. Matwana kineyak yak pagas ke 70s. Nadalap Leng sa singe folok na pena ni mamata siya. Na me pesaya ikilyak le wengen acknowledgement akaliminasin may tani toke. Kuy ange ate makata look may. Makata ta kalem dalek yum dan may tani wi toke. Ay pa nagisam nga asyamit ngal dolu malal David. Shamsingol malal Korah. Shamlu olal Solomon, skulal Eten, skulal Amen, na siyam suko mamatay may tamalal Moses. Aşki 1400s. Na siyam nga sumni ki bellan shroa. Na onin kaksyak, kasin may malilalos, kanin mga patako. Na siyam na kayo mamate, idak yung author na kayo, anbangan siyam mawen babat mo yun. Anonymous siyam bangan. Na centrality si matagal kay siyam nga tagal na si kumla. Praise ye the Lord. Pain kaksya kinyak. Kat papatamasin kasawa. Siyam luwa tagal na siyesta na kateliye kat kain somnike ulayang sasyan yok. Ilakia gimanan royal siyam suko. Masamsam kinyak ki ulayang mata. Urik maganyak na yok ki lain lal David. Elepen na siyam singal alkos, siyam longol siye, siyam ang alimekos, itngal luo, alngal liya, siyok siye, siyok singaw, siyok tolngal luo, siyok ang alakos. Fin ba siyam singal alkos, kas David matkalan sa plan katil, na on gyakin na sinkat kilen sima, lem katil mulu lalagal sol, ekatabi amet, lokalokwan. Kumsum na ke longol ta na, reference ni ke luo Samuel sa mga luo, wasin ke lamngal siye. Onin katangla David. Pero ay siyak ke katangla. Ikaw ke longol siye. Ang alime ko siya masamsam kune. Kasi noon mantalik na dal Korah, on kya kin lang si. Onin meratan metlan lem. Samsula Solomon, it nga luo nga, siya pro ay kitoko siya. Al nga liyal al eten, Kometal Israel, sukoon nagipelin kayo klan Israel. Asyawak shield ako, ulela, lan siya toko siya. Nakataka siya naman beke siyam siwak singa, ulke week nga, siyam lal David. Leme toko siya el chulela. Mga siyam nga gawa taka na siyesh. Nakateta ko, inkain dito na, Papa na sumon yaki kiurek masapta ako fasongon mi ko kilong lal ko ngi katang masamsam gunya ke siam luos ko ngi masamsam gunya kan nara kinga samsam ke siam ngi ta ka na ke oleng sa sia ko ta ka lieta na o yesima sikyak nga sipela galupe Christian yen mer Christianity ko mama Metlan katara. Konsol Jerusalem at alena sangalik pa na sin metsap nga. Na Peter John tulay imatan council la. Skinan ka masing El dalda na lut. El dala aware pela Samso kung malal David. Na losta kain matawak samsam kun siamin price kung Da aspel sima en Israel Arle rebellious ka en line en Israel. Nara taka na siya na tena ikle mamawrek na Council of Jerusalem singera penge. Na panangara pakat taka ka din taka liela ana mepe sikyak mo singi ma kat kan caption na siyam sugumat
kat ram kenge panga kata mama eta kana shke na kat finelo ang lagi sam luos konge elta ka ram ke wolen alan Messiah king jenge na main idea si madam lipan eta ka shmo na shke pa Jesus elpa kat papal mushwula elte Messiah simkena al tokosha sipe na Messiah tokosha singel eta kain rule decisively sovereignty lal ke fela singa na phone na ba eta ka kalimina yakta sikuma bana ngara eta kain dekshina fakalekke katvine di samsukonge stanza singa luma pakenge Indian ke matmatakain anain shamshamin ishan ka shamshamin aktushong danye malangata nara ki gat basing ameta ka Indian ngako me folokle ke Genesis sapta tolu kya kalemi lakki ka da belsomla amle liban si observation laka takata Setanel taka Madok shamsham kunyak ancient servants going ke Genesis sapta tolu. El den akademia ke sapta si sapta luo ke Genesis. Na paina ngara uchena shishla belsi malta ka inka ka ak foshek talik na din gatang na history singe mtawak takola kadaini na si deliver. Uska gen masingen ba sapta si luo ke Genesis. Kung som nake fakyak sapta longol dal nasisiyang nage online for siya el dar na rela nage sapta longol siya longol luo ke papal nata siya kopsilok nga na masimara nga academy nage Genesis singal tolu singal mekot singe fakla matayan singe futelan tan singe Evdelen me elsa kulukla na emale akwasiu. Genesis tolu singal mekos. Tajakta savior jenge ma shamanya ke mataka ke fidelen tan jenge la crashi enjiven servants gonge. Eleta ka akademia ke Genesis singal lu fasina ke tolu la. Elta ka ke shuflal Ephraim. Eleta ka ke tribe shuflan Judah. Na masima taka pa kelta ka ke shuflan Judah sikala su konge annaurol nekena Shiloh peace makalimia ke Genesis angalia fosalkos nagishingal losing and Ezekiel na shamanya akalimia yakbela ele met me palace be prophecy Deuteronomy singal ko singal me ko fact al falat lang el Moses el wen si mataka ke lain al Davidan malata kamta ke tronje na lu Samuel it kos le me ko singal kos ay pa siya ya on kos nagit kos mat dut ke ya elata ko nagit tronje lalngen na lemdan ke fenit tok matakta na ingin nakataka nag-Sam luo nag-backdrop si mga samsam kun nga namdan ito mapat-pat inusye na siyes nga kuminta ka kaksyakin toko sa sing ke wole na lala greatness of Messiah king sing taurela ki katram na mitoko sa na samso ko nga parang fakin mo el royal samso ko samsam ki toko sa si specific time specific king matagogilain lal Davidan. Naranain mesim na siyam sa kong in the reflect ascension siyang main kilak yaking kain matakit tron siyang na katawakilin pa nala David Eltari nataliksin na natal Solomon el me tulokyak el tulokyak in kain me tokosasi nara Takolas ki siyam sa kong ngayon kayo nakataya pa wala na siya nga enake Messiah king siya nga
Elpa Christ to anointed one of God. Elpa a husher, cosmic, universal kingdom. Silan kat nga kat sima nga taga sumasta masing kemo elpa Yahweh siya bakasinge nga bakmay taklal gi papal nada siya. Nara pa nga taga na siyes kamlipan na taga in samsam kun na siyes ki samluo kapsya na ke samsuko met nga when samsuko met nga taga nakalimila asin ganik luo siya pa kadinitala kadin sila lapake. Ang atuin siya nga, sang na sila ng ganda kamdawak, dutikat, first by first ka dinita na pa'y may kalmen siyam sugong. Masing iba wala ki usay online ministry. Kadet te kaya polisya ka, kaya palpali malutut na Data ka orela, inala na biblically based, kuti lala. Nakaksin katkel, gisipin, kung sa akin tayo mga kalimim, katapalikas na sil. Dan kain taka way na sikum ka din diakla fakata arla na pas with anointed finan ko try akatenam dakin siya especially in the last 42 years di ba palang nakakaganda siya lamalang ay lamalap traskal ke me from luminak kaya matlash nga akalin matlash nga na historical military context ma mushe from kuntak ke me shamsuko ngayon nam daga alu mushe le kalim ma shi ma daga ke shamak lu kan to indaga bena pick up henchi kum fucking in ala kuma efo kalya post with anointed ke church slash kushai awangan usha ke ma katar ka wan bola na wangan me li shi mo ka takin che ushe na bana ka chumane ka yala self ordination chinga even daga ke akokwan magana capacity lan mai ta payash yoros amashi mai ta ka inka shao me ma alle academia ke prophets academia ke tokasha lalus ngela Nipukanten tokosha, nipukanten prophets, the rakta mata korun kat magayna by akfashimalan God. That's the distinction. With that being said, nga taga ushe kadredla siyam luo, proyle kaya na taga liye mas mataga ke siyam sukoy met nga na inkanik luo na ke two personality on katli and the katli, that taga na ke siyam luo na wanen taga like a nation, but unfair leaders across the board. Now, with that, nas kat right na, Roy like na katako. If may din matan fellow ko kashkashak. E may tanan ko ke ma lushongten. If may in matan fellow ko kashkashak. E may tanan ko ke ma lushongten. First na getolyo ito ka na met line ako kwan ka rebellious pa ito ka ke first na getolyo na kumuntak long mangan kashkashak nanak lushongten. First aklu akalimye. Toko siya lang fellow elo shifena me takle. Toko siya lang fellow elo shifena takle. Met lem elos takay ni papa. Line chiova. Line met akmashala lal. Efak. Layla ka din otalik may copper lalos. Sisla shell lalos. Likikot. Pangani meta. Being rebellious. The line ako kwan God. Na first agos na kaya on ko siya tagada na ipsil aklungan ito tagada na me katilara. In other words, me reaction line God na kaya rebellious line might call ka nation nga.
Tego ke foshakus na ke on ko shakal myang. El chamata ingkasao fa ishan pangan reaction lan God. Elishan malan mit kol fellashing. Le me le fa akshakshakye los. Lakshakshakye los. Le ishan akshakshakye los. Fostume ko shakal me. Na le fa kas na shelos in kashkashaklal. Me reaction lan God ke pa pa salalan lan mit koling e pange. Foshakus fostume ko patagang. Na ele fa kas na shelos in kashkashaklal. Ak ang yelos in malad lalaplal. Shiber fostume ko na ele fa kas na shelos in kashkashaklal. Ak onga yelos in malad lalaplal. Foson korskalie section chaklungan kay chaklungan. Tasokta nga fafulie. Tasokta nga fulia tari tokosha lok fin sayon all matal shik. Tasokta nga fulia tari tokosha lok fin sayon all matal lok. Nakatlieta na rebellious shingan taga ke fos shinage tolu katliet define reaction shingan taga ke fos agos na ke on course. Fos it course na ke ya etaka ushe mashima ruler she lame she ma etaka lame sha akalam yaktari in me mafakyak ke taga wana tigine la kalam taga ke Genesis 3:15 shingam tak shole yaktari o ye shingan. Na fos it course na ke al course define ruler she bange nga fa fakak masap she Chofa el fak na shik kom wen na tik mishenge nga oswe komle. Shiak shik en afa shot matan fel na shum in me usulum. E yen lesala fela ta in malum pangan define ruler shinge. Fosya sankalia section shinga kalam yange. Konfa fokla loselik ke soko shikal osra. Konfa shikal na los wana shiye ala oreke kle. Konfa shakanolosi wana shiye ala oreke kle. Shishakluk. Yipshafla foshingal na geshingal luo. Tagada na met na kay wife responsibility na ke toko shashing. Met na kay wife taga place it si makatli ke sham siya pa taga na ke kalian shamak lu kasing place it is a man who walk not in the council of the ungodly. Pangan stand sa sugoymet ke sham sugoymet pa taga wanan kalian na ke me stand sa go foshak singal lu ke shamak lu kasing. Nakadata ko fosingal na singal lungan si Bariti kemainge kosin langmet met inge o ko was tokosha kosin lutut kun ko was met nanan ko lanfel. Human responsibility siya bang kalan sa pagsiofa we shangeng engan we rar. Yok matan wen si sakluk. Ngok matan wen shabele fa malad ekos wangin le inkenako tat kashkashaklal fas sa tatayak
in che wo elos na kaiwa siya is nien mo lalos inel. In che wo elos na kaiwa siya is nien mo lalos inel. Nara, finkat liya na flow lan siyam so kung ito ko, wanayin ito ka siyam ka na near tokosashingan David, but in the future, ito ka phone lagi Jesus Christ, in the ka na washi fe si mata ka lashmi singing. Messiah lame. Messiah reigns. Katin nila, sonyak na shalayak masingan nero David, para idak yang luo Samuel ikor, for singalakos. Singaluna ke singalakos akalim mi. Toksa no mayan dito kumapatpat. Into ka ba na katli fakla treskal na ke shuf chuta. Kading kalim la skeptor sugo me sikal sugo ngay akwa kitare la siya lame. Akwa klan ka in the Old Testament shalayak na masing tako akalim mi. La machifan na pa tako Isaiah da unonte masupayak me inka shaw me. Na in we proyesing kading kalim gela may kol na gayo lash finan ko siya. Mafa ma ordain niya ki. Inan tako ke unot menchima tako kengan man kat. E pa siya. Teka may pa ordain ni mga. Oh, in that perspective na ke Messiah siya Messiah siya pa anointed one, pa Christos, pa Christ. Pa mat na kayo mo kapasyang inkalansap siya ngon lang kat pa na unoy ni God. Papagat lang kas mo lom, kat liya na pa lang kalang pakitinyak lom ka din alilila. Fosya na katolo kat rebel. Wana matagaw hakalimik ke fall of humanity. Metigi ben amra lang kenek so in flogging kat nakawan na ru. Narataga ship ben na guest line nak es makinya kat la. Kat ne som ligi mapayalom kumala pa in kenek so kat in flog. Diti kat la lakat lang siya kat tia lang siya. Lamb Jesus Christ last letaga reign siya pa lilpa toko siya King of Kings, Lord of Lords. Every knees will bow one day. When Kalim, Ed Pamasaya Shima, Leumi, eternity past to eternity future. Siya ka Kalim na ke, ulay lalom na siya Lepram na siya David. Siya ka in the future. Kat kulo malap, akas maginyagat la siya tanil taga in isla. Kaya pala we are being rebellious. Kat kulo malap kikas molong, kat pari kamayin na kayo. In the name of Jesus. Amen. Well, why not tamlay treskal drakalim royal sham suko pange. At liya na elini na placing si matagay kesla sham wana pataga kalya placing si ke forcing a lumakat fanariting. Akalim mo in shewu elosha. In shewu elos na kayo washa. Eish nien mo lalos inel. In shewu elos na kayo washa. Eish nien mo lalos inel. Kataga naga sham sukoy met. Stansa sukoy met na akalim yang in shewu may siya tie verfasher in Babylon mit kuluk. Blessed is a man who walks not in the counsel of the ungodly. Blessed. Counsel of the ungodly. Counseling jangan ba guidance, direction. Inchewo elo siya de first get guidance, get direction of the ungodly.
Siya ungodly siya nga. Jesus fell na fact mo, this world is ungodly. Sige long masingan ka din comparison na kaya may rebellious siya may taga kaya nation. Sige na katartaga ask in the individual level. In siya wo, blessed is a man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the way of the sinners, nor sits in the seats of scornful. Liye mo in siya wo singan. Kung te ukay ungodly, kung te ukay sinners, kung te ukay scornful, siya scornful siya, may aksak siya kimalan God. Pwede ka lekalim ke rebellious siya, ka force na ke lugar siya maklugos, aklugos siya nga. Kat ke liye, ikestalan siya siya, na ke kalian siya makluda na, blessings, may siya wo. Na sielos, na sinmait siya mate ukay, counsel ng ungodly. Fellowship nga, it's ungodly. Fellowship nga siya sa kamit kulo. Nor stands in the path, in the way of sinners. Kadinda ko kayo matkulo. Kadayis man siya ubo. Nor sits in the seats of the scornful. Skaliya. Kumeliya na, even got ukay ungodly guidance, even got ukay matkuluk, even got ukay mat aksak kemalan God, wang nin siya wo ke makatask nga. Nasigeliya force luo taga ke shams way met ngan. But his delight is in the law of the Lord. El enganek in masaplan Jehovah. El enganek in masaplan Jehovah. But his delight is in the law of the Lord. El din na ukay ungodly sinners, scornfuls. El kankin. O may nganlal, el engankin masap. El engankin, he delight in the law of the Lord. Elengan can he delight in the testimony of the Lord. He delight in the precept of the Lord. Sige nan kamangan. He delight in the commandment of the Lord. He delight in the judgment of the Lord. He delight in the word of the Lord. He delight in the ordinance of the Lord. Kakya na daga. Kung te ukay malang fella, ungodly. Kung te ukay me sinners. Kung te ukay may aksak sa malang God. Kung taga me, your delight is in the law. In the testimony. In the precept. Di mga kadindi connection siya placing sin. Katalya da even delight lo mo and it and me he meditate day and night. In the law of the Lord, he meditate day and night. Ito sumukay ungodly sinners, scornful nga na man, his delight is in the Lord, in the law of the Lord. And on his law, he meditated day and night. He meditated day and night. Kung meloy na kaya, oh yes, mga taskam siya nga, may kusay na, one na meditation siya, one na, we're not really reasoning on the law of the Lord. Manitat na section na kluo siya. Placing sa mga kadaingan, taka nga, o tina, inta ka, lila, if alla push la may ordain niya ki, awanayin, we should be in the blessings, right? Wanayin katinta ka, ala, somniki mapaya singate wana nusi manail ya makataskam singing. Skinan ka, when kat nan ka malan fell, kat nan ka ungodly, kat nan ka me sinners, kat nan ka kat matakya. We are being counseled on those.
Nara blessings niya na sa tiyan na tagan na kaya. Amen. Blessings na sila siya is, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditated day and night. Day and night, he meditated day and night. He is like a plant. He is like a tree planted by rivers of water that brought its fruit in its season. Sige niya mangan, el delight kaya masaplan God, day and night, and meditate on the masaplan God. Lewen siyak sukuma akwaki. Me rivers of water. Fakwan taka bellan. Isus fako bellan taka. Shocking, and its leaves also shall not wither. Ette mashallah. Full trying. But the ungodly, it's not so. But the ungodly, tipangan may sikat na sin ungodly. Ilwana kulunwi tayo. The wind will drive them away. The ungodly will not be standing in the judgment of the godly people. Go in the midst of the congregation. Taltikan tula. Manifo, when God elita the righteous from the ungodly, and the ungodly will perish. Pangan individual liwo, godly ungodly person ke siyam so koy met ngayon taga transition na ke ipshe meta na matan fel nga taga nanak chifan na kanaw slak waklan God. Taga dasum ta ifo dal patat yang ifo met calling ifo nation form of in line God na mental de non kamalan God. They're not their desire, their delight is not in the law of the Lord. Arshen niwoyen, arshen kenek niwoyen. Arsh. Shia Willem, Shia te Willem, one mindful one. Nakatliya taga ke if she met ngan rebellious, being rebellion to the work of God. Siya me ketkalan pange. Pana taga that repel from the Lord. God will sang kang na fun of kunchak nga shayan mashing magain. The tree of knowledge of good and evil. Akwa ki manakaewa. They have the free will to make that decision. Mashing nga pangauminan taga pao ni kesyam sa kung ngayon. Ena ni kas katyaga din dito na kat matake situation rebellious nation siya nga 1, 2, 3 first tulungan ta makikat tinay susla kat Tisope akwak siya mataga John 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believe in him shall not perish. Kat so na isus na nagamalan ka da. Kat worldly thought process. Manifing kat isus na kamalan God. God had promised indwelling lang ngon siya ngayon honor kat ka non kamalan magana. We will be driven by God the Holy Spirit kanin taka na kaya meshing spiritual food. That's lang God. We meditate day and night in the law, in the testimony, in the precepts. When mapay fella, got no fun. The way we imagine stuff, the way we consciously think about stuff. Reasoning larger, memory larger, affection larger had been depleted since the Garden of Eden. Manalan fella pa katnon ko, even kat te shusta nake ako kan God. That's just the rebellion. That's the nature. Pangan mas makatash kang. Until we realize na born again ching ba we say delight si makadeta shoot meditate day and night. That's when we are like a tree planted by rivers of water. Panganen si fan na may usi kalen, panganen si fan na may usi oye si ma. Chisel daga minsa kya. Nara, why are this nation coming together planet to go against God? When pangan mo si bagadas kya.
Na dia atis ngan magain na. Kat na somniki me mapayalan God. Or translation project in 92 to 2002 taga usla digina far from the truth. Now a generation ma taga isusla in that time period na msengeta na tina lutiyak mapaya. O dahil ko flan meditate nan ka mapayalan God. May nitak na section na kluosya. Sigili yan ang lapsing. Nam taga fat mo kumeme. Kusum kaksikin God. Sigili mas mataskin. Naman as may kusay. We are being rebellious. We are being rebellious. If all market leaders we rebel. Apostasy. We're in a state of falling away from the truth for so long. Now, when in placings. Why? Because the ungodly been direct us for the many years. Katrana mo makuluk nga wolangin. When pusapas nga rek na, wait nga pa na, when tinakayak, when makayak, when mausiwas rek. Wait ka government nga pusapas, alam nam takya nga, when kastan ka din taga, place it. Place it. Ki polokas sila lakalim mi bien nga tamlay siya nga ordination nga rek, alam pos na matrotain. Why we are nations of spiritual leaders. When we were not ordained by Meshing, Messiah reigns. Messiah action at the root worship and pang anointed. Anointed. May call nga unet, ak Messiah klelos. Well, sorong yang. Nake, oye si mga omaskam siya nga, ngonman kat. Ngonman kat pa yung nagading shoes del, anointed God, set us apart for the work of God. Kat ne pakanten metropotigin le minister. We're not planted. We're not like a tree planted by rivers of water. Man kataga nan ka malash sifena. Kat meditate on people's stuff. People's stuff is ungodly. Fellowship is ungodly. Naro fossil na katulungan si Peyok. Read it na. Akademia pat tamil cheskal lakal mo arstrage. Or masapta ko fos long me or long ko spelling ma. Elos tule yung tan senatring ngan akademia o yang som flok fak na sin metlalos ngan. Tana katil welalos. Katil welalos kema elos arskengan. Makom machine, it's the same. One mic lanake. Malalal fungi mo since what nike last 43 years nake 1982 nake 2025. May pause may plus ko sa nga ate kulun na I have no doubt. La katil wang lagi malan kat me malan mit ko sa katil wang euros. Pel na lilis. Example, ikak lang ang liyak, shetes one make or first ng dolu na nakat kufnan nan kamalan God. Itakle bread. She said, I'm the bread of life. I'm the light of the world. Itakle mangan kat kufnan keng may keng sinasin God. Nalusi masikyak finan ko siya nginak. Nanakyakat siya katin fulok na kiakwaklan katingin. If we continue this, or makin na Lang sa siya we're not going anywhere. When me siya masing yan. Nakakataga mga treaty, or we're not being, break it down, we're not being sanctified. Jesus venal fakya son singalit kor, proy sila lalakalan me, sanctify them, hak matayalos, kimas mapayalom. Kaslom papay. Walang kas, lang kadoror. When lang sa siya nga taga, product singa tagay ke me liquid. Man, what? I don't know. But we need to bring it to the Lord. May nga tinataka proy non ko ke
Matol la pelang ang dagat pro non ka inikat na singan kalim keta na. Pay na pay. Ungodly, sinners, scornful. Kung ne yok na pa aksak sa klas ko sa ingin. Kada siyang kading talaksak sa nagtakal, laysit na yok na pa, man katinanan ka malan kadar, kat siyang ta malan may pa laysit, aksak sa. Malan kadar, alang loingin matalin, akpaye, aksiwasya, liti. Babal na kawo daga kame, ngan ka, in may luti, in kaya, aksiwasya. Akata yes was, mga tinawari. Now, we as a nation, as individual, we were being counseled but ungodly for so long. Now, kataliya ipsyata na, may chinga no alwayan na siyak sa kuma akwaki, but rivers of living water, that brought each fruit in its season, and also each leaf shall not wither, and every whatsoever he does prosper. Lima singan, pangaplasin singan, and whatever he does prosper. Kung may dito, managawagat kyal ko sa kanaus nila. Ngamata, ancient basta beneda, bamyusil daga ikuya katakne, ngasum online kap. Pelnaf todo siya, katak tanger maya. Talik mamta ko siya, pat nga, wangin kain mangan. When man nakawadal kyal masyal. If one placings, one man siya, wangin man siya, waragat liya fok-foklalanen. Wait nga mam, elos may call, mautenia kisingkat, siya fakan. Kata na me o unong teaching eh. When pastor sila love, el chismo kwa ka, el mo ko pa ba lipan ngati kung nakiara masingan. But I issues na kyangon. Was he really anointed by the Holy Spirit? Kata tala me most way ak lesing eh. Lipan ngati kung nakiara. What's sila ng lilo? Sikili losh siya katashkin eh. Akat mawona. Siya fa mamatarun kada. Manilal siya. If I lapos, mat mo swayak la. Wangan na fa ko siya may taga placing siya mataga ikesla siyam siya na kisyam lu. In siya walos na kayo siya morning eh. Living kat morning God, nga fat na pala, laikes na makalam nga kataw kay akwaklaw. When el silika tikangan. El anoint every genuine believers, in the fact ke ungodly, in the fact pa the sinners, in the aramangan, in the seat pa the scornful ito ka me, when shaksuko. Naramangan tina at the individual level tina, Dena folk lamangan at the individual level. Or katakal na kaya told you na we're talking about leaders, nations. Kung bang may even directly at individual level, ito directly at national, ike rolly leader, no way. Indirectly at individual level, mat nga taga call lal talsivena. Kung nabatik na din ka, nga, dal kisiya to ko sa lal dal si Fena. Sige nan ka masing nga. Kadil buwela lo sa dal. Namnat sila shit. Sol lang daga. Katkiwayan na matan fal siya siya. Masya siya tamlay tres ka linigastom na ka. If akat tita ka poli proclaim makat pa lime lasha. When na si Fena siya mataga Messiah reigns. If akat tita ka theocratic. Instead of free association. Got freely associate na sin me. Fair no? Katit ko proclaim freely associate vertically cutlash. If a tirekang when at individual level got uncutly. At individual level, we're sinners. Got aksak himalan got scornful.
Katinay susta kang ngan ka, ratinay kekla ka din di flow lan malan ka. Now we've been counseled by these leaders. Now, as a nation, we rebel. As a nation, we rebel. As a nation, we rebel. When at individual level, we rebel. Or there's no blessings. Now, kaslan kat matakan nam singing ngay kadin sidpan na taga esmak lang yan na follow. Individually, nation kadin taga majorik woda. Pausyel yalash nga. When pangarit malal setan, sidpan taga son singaw, steal, kill, destroy. Ito taga nchimol. Na masingan pa norosh. 42 square miles. Sigulang at kalakan nga matapen na nga wala nga taga na San Antonio ilusi pel sila nga sibad refocus nakemay kekla na si since 2012 Payola taga ni Chris Christian University wala ni kekla nga indem take confinement lan kollan mit sakta ngan mata outside ngan ngay tang di matas ko siya pang masikyak ngin na. Itatlenin na naklasyo. We're not critically think as individual, as leaders of a nation. Ay, mga falyangan me. Una, iluwi ka din. Sa to. Basta siya nga sismok pa. Di ba? Wala nga nakilak ka mo. So in other words, might going off at more tenia ki matagaron ka or might sing an individual telling me wangan kelal ke. In other words, katanta ke makikiap. Naro makikiap singa pa uspen na kate sumna mauing. When generation si matas nga akwa ki ke false leaders nga inu si mo pang mas sang kaksikin garam. No way. I say fact na silos. Dan tui, wangan in sielos kemang. Manchistante tagahon na si. Katrupel. Nakatli reaction, divine reaction lan kata na lama tayong kasaw isres mo. Nake-siyam so kung nasintik na din kat, nga nake-relevancy, nake-metlas ko siya na laing kasaw isres nga siya kadakiye po. Pasakos na gawin ko. Siya ka de kaya po. Liye masakawil nga Sige liye lost la shafla siga dashkingen nga Might nga feel guilty in this uniform nga liye because that's how we were taught. Rekta ka din nan kang o ko tirala uniform siya. Look, that's the false whatever. Kumette we using kumet the truth shall set you free. The truth shall set you free. Matlas ko sa ne papa na yok na manas. Hista papal chima taga papal lang sa siyangan. Ushe 1902. Wana tamlal tres kalilakal mga artinkal na kayo. Mafin track in top la price la nga kadin soga trackia la siya mass produce. Matlas ngay noto yepe ispe. To kadeshi personon faka force na gatolo. La individually katita la katinam take mapalyan lan kat. So therefore we let the nation without God katripel katsumniki malan God. Nakatlief Katliye witness, katliye makatiligas lang ito na pay, katista, Jesus Christ. Siye, testimony saptal maker, first nong tolu itakle, tana section siya ma, akwa kikalam nuk-nuk na kaya temple, na kaya katpa temple mi siya nga, itakle section siya kluong. Rakalami. Spirit, soul, and body.
Numa, psych, soma. If you ne she papa she. One tongue yom get masika tram from king. Come, ukinyak leliki mapayalan kat. Kat na kewa need to take a pause. Kat na kewa may kusay na tuwingin ke makatara. Flock na rin God, square one. Ito na pwede ka, isyuste kang anlan God. Katina ka din rin. If you got te, lost lashing at the kan. Omni na nga tang ni Christmas ngam ten ni panawin ngam ni te malan God. When katlan misle. Len si fenna ak matalye kos in man na kayo ak matalye set aside, sanctified. Makumaray mancing kat makain. We got mixia makame false teaching matagake project 1959 nage N-word taga nage project translation 1992 nage 2002 kat nakatla generation chenga nage malan may nangen katpan mo pay. Katpan mo pay. For si may dakla pang reading na el katlan misl. Len si fena matalye ko sin man na kayo. Karangan ng manuwas, nankawas, manuwas. No phone. No phone. No phone. Kanman no phone pa. Ilan one may dakla. Ilan karang pan nanaklasya. Abati ke sham siya na and his delight. Nanaklala and his delight is in the law of the Lord. Itakta pensingan. Nanakla sa itakta for bread. Galim. I'm the bread of life. I'm the light of the world. Nga making siya. Aro, mat nakawa mafulaw liya kaya making siya na sin papatamok. Inka siya. Aro, proy lash nga. Nga loing pena na, proy lash nga, pressing pa kat sangkitim may lash nga kat sumpro, kulo man la baba ke mungo. Ko fingom ni makat proy, fakulan sin kat kanda na pressing. Ni Secretary of Health finan American na. Yay ngal siya, kay ngal lu. Victoria, pull-ups longo del ralay ke airport finan Washington. Airport siya, Washington DC tal. Yay nga luo pull up. Belong for the Marine Corps, I think it's 15 to pass the minimum. Even by Army didn't pull up. The Marines they do pull up for their physical test. Secretary Lanell finan America. El pull up belong El champrom kin kat bel na gayo up. Tali kiki up lan food industrial complex na. Papay sini click force American. Nakat passively we are being affected when kat tasano kiyo wine ustaga pe mang. Mapay sin bagat proy na sin kat fact nga. Place ya mong we are not in the places. Why? Because we are being counseled by the ungodly. We are being uncounseled by the ungodly. Ingin na. Di mapay pa when talik natas nga. Agat sung proy kulong singkat ke mga tanam mongo pa sin ni panelita. E mata ke tamlay siya nga ikes na nito kul. Long yaw sas ko nga. Na ingin na kaya nga liyak nga kita ka fact. Makatiligas nga. Kading kalim na pay kala wang na pay o yamay taga. Usi pay si kamol si mga kadinanas ka nga siyayan man. Isus ta kang anlan kat mata ke structure madaga ke Genesis na ke reflection kading kalim kala. We as individual if you got corrupt, we will lead a nation corrupt. Kadak structure ka. Di for siya na katulusingan. If a may in matan fella kakash-kashag e may tanan ka kaya malusong ten. May tanan ka. E katlan misle.
Lenak matalye kawos in man na kayo karangan ng nganuos non kawos katil din nakarangan non kas efo man may kulas nga isla section siya na makat non ka mamay calling nga likiya na shesh for so long na dan mo uniform pangan nuktuk ya pangan, rosya pangan, sorry ya pangan, tanaman na sakawul. Mga talong ke meeting. Lela, samsam kin cement, fukar, tile. Aulu, tolu makeka singa. Elango siya. Diyan na naklas nga. Parang nga mga tigan mo ka na ketikin trust na nilusukya po nga kula mala. Mole, siya may nagating focus na kaya pa. Met na kayo line mole. Met na kayo kusain mole. Murangan na phone. Met na kayo fella singin mole. Agat taka na. Kaya kat individually corrupt. Kat taka na katan mo. Kat pa yun ang sampram kanya mo. Jesus Christ mo na pa yun ang sampram kanya kaya mole singa. Manifo kat sum na kaya in mo tayo siya met nga. For sakos na kaya on course. Ikos na kaya algos na il pati fine ruler siya. Na sure na tayo, il pa reign. Masaya reigns. Masaya el Leumi. Nalagong long liye ko, mama, make sure one day every knees will bow down. Every knees will bow down. Natibangin pa siya ko. Man, nasa kawul. Sige nan ka. Ragat somniki me rapture pa nan from kanya ka. Na kaya siya nanaklan mait nga ara kada som uniform yang som flokta ni ke 2000 luo som la isus la betem singe dikina ka tinangawe left taka na para alag ni mo machi fan na nga itakyang ako la nakita ko lang mai ni met patle fiscal check orator siya met finan ko sa bang structure kilan kailan ligi masilan nga lang taga pang pa ko tinching pang lang kalang yoklan met ko sa na si met ko sa kadin identify la okay babal chinga nan set aside new matching set aside kadin taga nagamalan ka da katlen dem talin ka sa tay chan ka man pataga ke fo shakos ni me ko ron ko snan del me el sia matayin ka sao fashion lemelefa akshak yelos. Na vi mumne to mne man na mne kya shop me molson kya shop me ashilashni. Okay, so min katte nanan kamalan ka ta wana le nakshak ka dusien ne chinchaying som telek ikwe likun potla sangi som tinala sa paima kat moli. Sige nan ka wana nakshak nyak ka. Wana de, oi, kamengan, kamala sa song utatla. Sige niya mang, el matalang ngay tiliye ka. Isan ka daksak ka. Pangayoye si mga limo. En ko siya, kung nawan may call respect yak. Yok na nag-church. Wana yung may dali, kaya kun ma. Kamay kapay ngon baus mat nga even ngon may tayo at least shukin that's just the defined nature of who God the Holy Spirit is. Na matayin ka sa umtang eti isan ka daksak God agat pan mo mapayis batas ka nga may tlas nga pamasyal lang Sono pa pasikyak finan ko sa ngo. Sono defo manin fel nga kat kusala. Kat naging pa fixie. Atong fat na siya papapalik. Aren. Machine siya ko ba din nang asang brochure. Kung dyan sum na i-cash lang na phone na delta. I-cash lang. Yung safer pay cash lang. Kanaus la coswas ko ralas ko finso siya. That's how we steward malangkat. Galing
kumne bang mana yok shbe bang inkarin malan God na maye mit som kalashe ke no kat wanen shayning ta na park wanen dan ta na is malash na som pie maning pie te ta wanen aktal funya kad wanen akshakshakya kad as a nation therefore with the spell kat repel kat somniki aquaklan God of 42 square miles pa tu ka finkat mata ka aquaklan God el pa sak gospel singa yok tiki matan fel yok nge when kit ni sila lang sak na pa kolan God 42 square miles finkat mata being follow God pel na kaya matan fel nga liyan na pa ka silan God nga katinga liyan kat sumukwe siya ni American ay matayin ka siya nga iti efo matan fel nga payapain lokalok na siya insisiyal efo tana at the individual level we're not right with God so individual lead the nation as a nation we're dead katukan nag-fosli me ko sinaksa fiamange na elefa kas na cielos in kaskrachlal ak ungayelos in malat lalaplal malat na lalap siya pa ito kang lalain version that's the final damnation eternal damnation siya nganta nakia foretelling siya makatash kaya nganta na klik natas nga mas fuguna na wangan force loss katinam take placings now that's the kind of thing that should open up our eyes, our arch, katin tako flok na kemalan katingin. Pangisyam so kung el rain, masaya el lemi. Even kat te flok na ke lem sila yung na men. Papa ko ten yoklan ko sa online ministries, ikas na sila tres kalenta ko. Flokun kat na ke masingingin na. May klas ko sa naman na ne baba may call mga tagain akas makinyikat. Elten alay mi kad, nara ako klan may nga pa uskat na mawing. Sige fa na si tlapia in pa bala samkin tay furong. In fact, mass kaskara wana pangadiem takli ke Facebook nga nang ten nga pawrek nga tan mo talran sin kada ko meloin ta na malan mo. One refusance, one shanging sing. Managat tagaran panang kanchi di panel tara meta di panel lang kisay tenta mo sa si pagatash ken isusta kengon managawa ka tara ak matali action ka katlan misna el pais vena karin kat managawa singan itakla akluo siya ati managawa pa akswa siya ka matali ak finan ko siya in those many years itakla section siya akluongan. So how can you matalya? How can you second na namaklan mo ko siya na kemalan ka? Tika, manitak laliki kastan ka. Foson ko sinaksia fie section akluosingan. Tasakta mafulie tari toko siya lokfin sayon all matalship sayon nakatsom Genesis ng luo sumnike kadil fat na sila pramushel Isaac som kasyakan lang manasik. When kulo shaflantum somrel. All matal sungon na shalayak na insingan. Som benanik Genesis 3:15. Abraham. Shalayak le takata na Jerusalem. Operation Center bangan command outpost lan tokasha fin inkashaw na fin Mount Zion singan. Siya vicinity Mount Olivet taka penate. Mount Oreb si masam kinya na sila Abraham apatago. Let go ke second coming in fulfill Mashimay General David nga nan tokashay. Messiah, anointed, the reign. Pa fos it kos na kes iyatagangan. Divine ruler siya nga nakwa gidar. El pa kanaus na makuluk na gayo. El pa usye Islam minsiya siya nga, el pa usye mo mapatpat siya nga, pangan focus lash. Kat
yakın masa kawil falan. Nara ono local ma usina ke shayi shi ko shanga na tayak na pa. Agat takam tasan umne pil si mautak mat las ko shanga nim na ke musen shuka las nga. Kuna yak ta pashin bang. Pashin. O kadil rela shine sauce up, shine kitong and boilat nim. El provide managayo. Ele tayo na kay el provide not only spiritually but physically. Na main katin am take kalam lan gata. Right, lakshak shaki gat sumni ki mapaya lan gata ra. Kat sang may chaya lemi gat te pa kat fosyak na pa ni mishing. Na divine ruler siya patakang. Taka ke me fos me it koshal koshia akal miang. Ma fa masap siya. Chova el fat na siya kumwen na tig mishenge nga oswe kumle nga sumdi na ke me commentary siya yung na ke inakyok siya na ko ke work masap ta singal tolu akal lang mi ben na masi fakyak ke sham sugung tana me this is he has fulfilled to us their children by raising Jesus also. It is written in the second Psalm, you are my son, today I have begotten you. Taka ke work mat singal tolu foston ngol tolu ipru siya saptan me ko akal me pe. For to which of the angels did God ever say, you are my son, today I have begotten you? Or again, I will be to him a father, and he shall be to me a son. Why in the proven? Jesus Christ mo ganun pa siyang kanya. And kanan kala siya divine ruler siya. Wanang akalan niya. Siyam sung man na kila na som. Wanang siyam kan oyel David in the near present na kisiyam sung in the far future shaman messianic kingship siya to siya siya. Katli kato yan siyam nga katindi. Tana bayin na yun taka. Akfon nila man na kayo. Siya na siyam April megor 14 megor. Kameto singalakor for tolu. And those in the boat worship him, saying, truly you are the Son of God. Pakat sumliging eh. Kadesh la Son of God, singiligi mat kusaya. Nakum shoot life. We are not divinely ruled. Kangan madal. If siyak la, pos la mat trupo, tikin, manafal ka din takya, man kat sumligi ako klan God. Na siya taga actual sikat kemasing orator siya mitlan mit kusay. Ako la nakitakalan lane ni mit tatle in a very freshly living summary siya may takin na siya nga pakat tagash kyan. La lakong long chilong isam future range nga masaya siya nga ilononte tari shoulder tari. Lakong siya nga rechecking na siya every knees will bow down and liye na pay. La siya katsinga. So matlas ko try kadam tayo matlas ko try. Let's get serious. Katol lang na phone na ako kang kuluk ma tagay word ni ke last 43 years 1982 up to 2025 kadin taga na reign divine ruler singa pa nan taga uska na Jesus Christ. Katol lang man nagawa ma taga ron might ngan taga na ke el siya usye ke ngan God kalam siya may nagadinash kami siyang ay tiyak shakshak God kada tiyak shakshak sin God alaw siya may siya wo blessing siya pang ikesta siyam siya na ke kapun siyam luo siya pa kada tagak siya fila may lutut siya el pa divine ruler lash el reaction lang na ke rebellious matagal ke fositolyo pa lindan ka raishan ka Kashkarak wala pa daga katliya na kayo klan klik natas nga fuguna na wangan. Masingan, we better take that as a warning. When final, ultimate, future damnation, eternal damnation jangan pa fakyak mongol siya fosalikos. Lalain first siya. Kadina ako laka mongol siya ngayon wangan maya talash. Katlan misla.
na matalyam kus in mana kayo. El makayo na. Nakachibel kalwini yoken son singalikor. Meshingen sang mapayalumak matalyalus. Sanctify them with your truth. Metru chingan kaslong. Your word is the truth. Wangan truth finan ko siya. Manitakle Jesus Christ. Nakakatiya ki hanga umshat na fast na mit nake mul lan ka kokolan mit ngan. You're something else. Pangan kay kalashima Jesus finan fat na sin mit Pharisees nga. Now, as we close this is human responsibility. 10, 11, and 12. 10, 11, and 12. Katito la to find rulers in a one which siya and Jesus Christ magana. Te siya Mormons or magani. Te siya Allah siya Islam, Muslim submit na ganyan. O Jesus Christ magana la el ba in kenex ko may siya placing eternal machine. Nangyan agad som kalya na for siya luwa siya free will siya. It's a human responsibility. For siya ulakalam yang. Kemainge ko sin lang met. That's our responsible. Kemainge ko sin lang met inge now be wisdom driven. Allow the Spirit of the Lord to take reign in your life. Ra ta katlen Leumi-Psalm. Katsum na ke ay siya singal si Foslu. Si statlu ay siya singal si Fos sinagatolo akalam ye spirit it korsngan. Spirit of the Lord. Spirit of wisdom. Spirit of understanding. Spirit of power. Spirit of counseling. Spirit of understanding. And spirit of fear of the Lord. May korskan tagayin taga patok mas makatagak sa fear. This is a human responsibility. Inakalimila. Ay, kimainge koshin lanmet inge. Oh, kowos tokasha. Koshin lutut na. Kosmet nanan ka lanfel. Kimainge koshin lanmet bedinge. Oh, kowos tokasha. Koshin lutut kun. Kos met nanan ka lanfel. Tako usiye ka din nalle. Be responsible. If you got met cold, ka din na responsible na kaya makatil sinchis. Kasi sumda na dimension on kos pataka. Wanang sang na pen na kaya proyela ka na kaya mananakla ka in pen na kaya wakatin nila. Spiritual fitness siya ngayon na takay mit. That's the first dimension. Kaya kataka kapasna un ka ito. Mta kaya lalal fung ikachilash nga. Katlali premay siya shake up. Kati susta kaya ngon God. Kat our spiritual fit na kaya ma taga kaya Genesis na kaya Revelation nga. Ito lalal fung ina. Mana kaya wa fall in place na kaya physical fitness lash. Kati dila kat pa temple lan God. Wisdom lan God taga. Understanding spirit lan God nga taga naror. Kati dila kat pa temple lan God. Kati si fenlaw si malan fela. Ma company nga rala in taga kanaus temple siya nga. Taga liya na kaya yokshupen physical fitness siya nga. Akluo, psychologically, we will fit also. Ifo, kadat ti siyang gamarik fela nga. When kada me, kat organized, tarig kastan kat, ngon lan kat uskat, aro, masikyak fin fela nga, ito na mokle, this is the peace. Pa Prince of Peace. Elusye, me mista siya na si kumain ka, disusta ka ngon lan kat, aro, mista siya nga, it's not fully there yet, but it will come in the glory days. Siya, fall na siya mising katin na talawan na pa may nagaling force niya kinilyak may nga ako mesum na ke inka siya new heaven, new earth, new Jerusalem. We're living there. We are heavenly bound. We're not struck down here. Kat our fin fella siya nga tasakta. We're not of this world. Naro
not only physically, not only psychologically, we are fit, got connected in spirit, intellectually, we are capable to see things. Fin fellowship. When lalkan may itak yang nasil tenel mind spirit. Wisdom ngay itak yang. Talila, mungungan, talpatimple, talete, whatever they do, it's the glory of God. Talmatak ya show singan, katmatak enslaved na kaya sinful nature siya bangin. Katmatak show na kaya makuluk singan, siya katangyak letari, tasok temptation nga taga na siya spend na kayo. We're in a spiritual warfare. Tagading kalam kaya systematically, divinely, katme, katera managawa for the glory of God, intellectually run by the divine God. Sige nan kamasingan if in got kapas na kaya malan God. Not only that, I got socially engaged. Man pangan mas matagas, yoke med, I got divinely, vertically, ngat na run God, kat lang si kate med kain siya shkewa, kanan kashkewa, kanan ashkewa, and at the same time, get connect vertically, and it's automatically we will socialize. You get in taganage every corner of the world. Get in fact, that is how we socially engage. Fact, gospel. To may dan the correct mission ching, may dan taganage mo. Now, may loing the na shaflan dimension ako on korsing and it's gonna environment lash. Kada loing the na. One got post, got physically, psychologically, intellectually, socially, environment ching ito got na malan got pa fela ching got stewardy. Na kaya oyala. If ingom niyan ko siya, pagkapanawari mo, tilya ke. Nara landslide nga bam tak, man, tinawari ke, man nga pare money ken mo. Kumni malan got. Sige nan kamangan. Are we really divinely, ito na me, stewardship silang malangada. First of all, we don't steward this temple, right? Na kada steward ifaka. Fella sing 42 square miles of nothing but goodness of God. Nara, kaya kanta ka lost nga nara lost lang sila lang which reflect our spiritual nature. Ngayon na finan ko siya in kalim ke. Nara, in other words, Masaya el the rain in Shiesh. El siya kulukla na pataga, kaya pagkat nem siyang we need to take him off the crit, bring Jesus back. Square one. Kat hindi dimension on korsngan as a leader, nation. We need to be physically fit, psychologically fit, spiritually fit, intellectually fit, socially fit, environmentally fit. Dimension on korskan na fon nakadenloing da nakad pa ikesta kalam na siya. Te pakadash ke kutrain. Tiena. When fell about skata. Te Messiah. Te kachimara lan kasao fell usina shish. 42 square mile pa rainy kat. Amasakawulan might. The generation siya being affected. Na revingom yalam mali korfana nga natin this is for you. Fingom yalam alko siya matalikia you make that decision to and na kayo mga daga 1968 and up I'll take it as my responsibility and preach it. Nalakom 1967 natin, that's yours. Terus kita ne baba ko siya. Fin matwang pang 57, matwang lang malikot natin. That's where I really stand. When katili siya nasikngan mo, ngay papa siya nasin, talik na kayo ma yalang malikot natin. Kung yalang malikot siya, that's yours. Because I take this as my responsibility. It is our human responsibility. Katinda ka fakak mapayangan ka. With that, o siya la order siya mit nanda ka akfon niya laman na kayo mga akfastifar na kipelsi niya. Triskel check kulumalap. Kaya atlan man na kayo ni kipelsi niya.
Tamlilipan, ampan. Lo malam singkat ke mulas ke wangan kain aklin ko usmawi kating ke pelsinge an ka pain aklin ta kalawasan dagi magos pasak nge lo malap ke kat kain sisin siye ke gaslal tanakane ke lusa singe ko stip sala akatayena kalim fanen si matakarol tamalipan nge ate falen kanya ta kanila sa pangat ta kanina aklin ko usmata ka digia pashe wash pasisello wasin kan ta ka edify sisin siye nakatfakaliye ke proye nakilin ta kaluman at kushay lila 3497 tuwo ngapatam dal rospange kulamalap tuwo ki ta kaluman ayepe fasibe ba damdal lisiana skaknge kulamalap metolong lu tolngolit kas ke tolngolya Lemnister Chartler Sikra kulo ke melutut wo kulo kaksin kat kulo pe ki pasiello min ka project pe faklomo pasibe bataka ketene luo longolon kos gangal mekos tamdal lisiana all the way from the bay guy lamalap Mr. Remus naina sette Isaiah lem samlu doko sa David akataya ke shams koinge ke met call lanfela masukin line god papa kulamalap oxygen god somebody receive malutu tamdal lipan Somno Alaska, duo, nasum, am da sularin. Masha yung reference na kay mama samram kunya ka. Scroll na lang. Akilin ba matwias mataka siya yung Ranger Jack, tamul Gibson, gamalapе ki tagaluman. Nagipat te wish siya pa. Umrada na siya tigin bolin ngayon. Gamalap, tigin bolin, happy birthday. Na, daka na ki, Kata mama tamalipan na samram kaya bange. Kata fas makumgan ni ki golden candlestick ma samram kaya. Samram kaya ki na ki altar of incense may kayang singe. Na ara kuwas kain reference papalain kain akatay showbread bange. Basta met na lang. Dato ka pa nagi faksilal tamdal lisiana ngay. Glamalap tamdal lisiana. Confirmation guilty lom nga tamang lipan. Amen. Si testo ni kan megos longol tolu. Pa section si may dakle ki soul jingen. Siya elde cash sinail. Ipsi ki tempola may dakle. May yen nga kumpe pa tempol jingen. Na ipsingan basom nagi katsamram kun nagi imagination, conscience, memory, affection mga. No wonder we don't have those today. Lamalap kat kufla anakarin kufla palong malon but we are something Luo samulit kosh ngalon gosh ayebesi chronicles ngalit gosh mataga yurum tamda lisiana lamalap kadin take notes ki mangan all the way from Sacramento tamlelisio William lamalap peki Oslo min sa project pe may faklama wikomyang wawa Noel lamalap Glamalap kit kalaman dua pensium tamlay mitio from Kona Kalua Kona Glamalap pegi Ashloman damdal fulain from Lanai on kaksikin gat pegi Ashloman we kumyang damdal Kenya Charlie Columbus Georgia Glamalap from Kent last flood warning gamema damdal tanay milil taga Kenme Pinecone Bayou Prescott kachak mol shunpe silen sasha. Menche wona yok shibangan klamalap tamdal lisiana. Tamlin Lambert Jackson, I think from Milo, klamalap pekita koluman. Na Sena Banap Tongum klamalap. Martel shunpe we pine go siya we fakulo na shubos kikastan kat. Kigasan ka daw, klamalap ki pangay mga simagat patayang na kaya intiyan na naklash ang gasan gat pagol ka daw. From Lanay, tamdahil or pa, mamalap pati wishibe na siyum tamdahil bolin, digin bolin globe may faklom nga tamdahil riprap
Tiken mekil, tiken cham, len wo pen sium, kaksin gat ki molas. Ay, batte boy lang, eklo kaksin gat ki molas, tiken ballin jack from Lanai. Diksi wers mat gay met ni ba pet, O.C. Thompson. Pange met ma akademi basa, ki chat paksa, an kaksin gat, al gat lang, at amali pa in kaklomalap na siwoski, katakay ni kilen misingya. Na anak ko slip sila Sam Luo malda ko damli panel ta ka na sesnge nara o pe ko min folok na ke Sam si in se wo ma che sa tia for fashions in Bible and mit koluk ganek luga ba ram gunya ke Sam si nga na ta na ses ke Sam Luo ke damli panel ta ka da sham kun malutu chinga folong kun gat leben ane ke Genesis tolushkal mekosh. Nara, kinga pena ka sham ke Genesis ang alang si sham ke Revelation. Tan chil sham gange ma futela la. Wangan futela matena. Mugula in yuguya futasi run si maten. Inash conceivability ke si mol. Patal inash taliksi. O keshipen futela tan singa si fena kalmean ba ngan madal. Pared tatayakan. Na vertellen tayo, sige vertellen, elsa kulukla na, yala na akwa shui. Na paana takane ki samsuko mga kom aspekem singe ngay. Na kinga samram kun na ki akwa shui singe, kada liyata na, fakyak singa lufas na may koran takla, me, tayo si oswala siwen, na le me, lemi matanfel na kayo na phone. Na me, Masi may asholan pa sikala sa konge, scepter sa konge. Tarakta, taluksye, talakin yakle, utakta na sinkad, ke tron lan. Napangan exaltation si macham ng kaya, saklukan gain, obya masingay, the gas. Nara, me, katfinli na ke, sham si lash macham ng ke, Genesis tolush ngal me kosh ngal. Pape na shimon ya ki meto sapta si fosin gilong uli me kosh ngal. Ke meto eljigen chamram na sin may choose ngal. Fact layash misaya si. Na pa exaltation si ma chamram kaya patiko ke Christ ngal. Alright, taga pa chamram na siya ki Philippi, kastat ball na sin Philippi, met Philippi. Fact la, Katle mo shaklalek na yin fulet na lang. Na sangin ni fulet lalan, inel pa Jesus. Na el pa mo, lemi in kashaw, fin fela, fasikak matante na sin. Ay siyal da fact pe mo, ulilalak pa evatia ekle. Na pataka mange makodia ki shams ko makatash kenge. Pole sham ke exaltation jema orekte na ke Messiah singe pa Christ. Nara language ke immature ma aisha sham kun mga akademia pa taka ke sham luos konge. Na maasima taka inalekalam si kuma pa every knee will bow. Nakaiwa, kaskiente inakpalatyal. Napana nga kisamdu o taka na si Koma. Katakilin la, ki first century church ya, patam lilipan nila kakataya ki Buklan Orekman. Na example si kiyan pa, Finigel John Peter, masing nakayaya kom, nga kung finit taluklututsi. Tajakta fin katelwi kata na ke Rome algos tolngol siya kalemia. Katkan tulay yamatan authority. Mun katelwi kat. Napapa na nga exaltation si masamsam kunyak nga. Manel te takamo ka na wikat ke oyeng nga. Ta katfin loyang na keta na. Kaya bin crucifixion jing para polel mo.
I want only to know the crucified Christ. Mình kia ta ko misa lal elte misa makena elolela ke mo tikun len tolu le civil petiloko naktembal jel sham kel sifen elos matro mga talina ke tembal si mamsalla ke 70 AD. Jesus Christ papolil mga kumpatembal siya msingi. Every knee shall bow and kiss the Son. Na panang Rasam Lucas kung ito ka nakalimila, finerat ka Pontius Pilate, elos matakain siya inlinal. Dahil hunun po lagi siya flaya. When wangan masiwas finvela, ay na siya ma-exalt niya kiki siyam sa mga treaty msingin. Na panang akulon singkat ki, malutut po, matakain siya pa na akayekat. Afin trak mo min lipsela, faknak ko mataka ki akataye laltam lilipan ki si Thessalonica limigos lungol dolungan. Nangawela in fact ki molak si Vena. Nangawutya kalensap ni misingi. Aten alin siya wo mataka. Wangan usrin makataske. Napanangara kat matawagin nga tang li taisaki amang bill it down. Nakimakastan ka ta fakta na alena ash mama itaktaliki project sige 1992 na 2002 nga may nga yan na siya spang mayen kastan ka ta ma usim mamangul siya na sikko na panangara may tatakay ni fale 4-4 may bangan kayan may ta Tamasi mga kominin na nito, lakatel likiye, mga singe kinsi vakum. Mayen, kilensye, kumtekay nusi, lawyer sin lom. Kaya pastol la finan ko siya, mga parela mga telet tewikom. Kamatsupo las ken kataluwe ken, kapurian ka oye. Kalila tewin siyak melin. Para utaga kastan gata na sikom. When wangan blame, Met ma blame excuse finan ke fella singe ngarik ma pingan na lenoral tal. Dalam tain ka berin chiong excuse na kay wakum kan connect fella singe ashirolus. Na masing ako mas kenge pa nga ko min shuk mas was pai nga min dit tatla na ke mapay shwastan gata. Align our life na ke makastan gat. Takain Pwendo kayo kat na kaya. Mul mapatpat sing. Na panang bangay mission statement nan ko siya online ministry. Nga kumin, esmakle, fulok niya mapay si Waslal. Ngamin depatle. Manewang an excuse nga kumera kaya. Kung vinmet mas si misingi, for example, ganyan si nga hangig ma kidney ailment si sikyak na si kaya tolu kata sumla. Kung akong patembal si Makalemiya ki papalang Meti ko mismo na ki mano sing lamay mongo. Ko oye ki kosro. Ko ana si mamran ki mano sing sam na tembal si bang Namat si na ak mo siya. Tenel siya fasing a lufak mo. Ki tenel masom na intro Talden na kang ngunan to ko siya. Finansiya daw. Upcran in weekend na kayo wakat party. Isam lagid. Dahil mom tabi kayo show. Mat nga siya na party. Sip-sipla po siya. Tagaw kibisin kaya. Len loosan makia gitari. Kadinan folokan ki masiwas pa ya. Take a look mange. The focus la siya. Or tagaw kisyan retire. Makatikan serve God and Mehmet. Diyang temple siya Kaya samram ki matsupo, matsyol lang, matordain nga Tiyak si pang Convincion lang nag-church, for example. Kung may sign yef gap pa 24 sandalik natas nga. Na kumsum nila mga luwa. Kung may isla, matsupo siya nga liki. Wala lagi si pin. Ilaluwa ila, merat si makumwa merat kuluk.
Shkiloang li narrative lasha. Me merat kuluk. Pasle makatara. Shol katara mo singing Padi anan Boy Scout mo. Konvin mo sol siya ash kainin shikasha gutukot na siya. Vakong kwan som longye. Bootcamp nga somne Afghanistan mo. Ke level of leadership siya matamal liban in fact lang. Lip siya individual level. Pakantan siya, teka nuchak na Fort Louis. Man wangan insurance slash. Wangan license slash. Katya utya me katmatlan church. Katfin ko fla utyak na Fort Louis. Kada utyak faganain kasyaw. Mana siya pangan simple things. Katfin ko fla ila minsiya lash fin fela. Singa kada utyak fagya. Nesta staff kanain kasyaw. Katfin ko fla siya wasyam dan matwiyesha. Katayak ut faganain kasyaw. Tayak shak siya pangan. Nailal fin kasin sila Allah ka. Wala padi wala shidal ruk. Ka in-law sila ka. Magisyaw lala. Ela siya wala nakimatrupo. Kamit orek mange. Kat siya kinirelik maurek nga. Mangat wiwi mo Kat alien siya. Ilal wi orek ma elementary. Ranga siya kolek pa na kay plan basta. Kat lip siya la. La sisin basta. Ngam sismok na tok. Pakumda na pay makatash kem singya. Arat kufla falok kem apay siwastan ka ata. Pame pakastan ka. Nara falok na nagisiaf ko. Al nga luo fara na mising Ngatang lipeng account la siya. Ifo katalan eventual. Akat paycheck to paycheck. Taka songok yak merge. Nikin lakat finafalok la. Yal nga ulan merge karangan kat. Evin liliyak kat kada flok ta me. Napanang rakat ngatang di la gospel si matakain karangan kat nga Pakatorela, sinakan lang ito kang makufla la kilin yak shikla moliki. Basta nga sum naki politics ingena. Ora relic or irelic orek ma ingena. Ora masima ekonoyak yak ikisiyaf ko nga luo mga fashion Alipan vana utyak yesngal tolu. Ekonak. Ekonak mo ganda sum naki son tolu konak la. Nga kung fintay susline ngan, wang siben mga kumarang Para katitawi le patatle, le minister le patatle, tikin le patatle, kamdana ke wal, shapas kusho, katmak masala kata, tinak masala sipar lasha. Pange wo nga yang ita ka na siyasngi. Narakat kan refer siya. Ke pel si ma, Leumi-Psalm si chuta siya, falat la chuta siya, el chula la misia. El shamsam na sil Peter, nga kumindan na Peter. Less of ourselves, more of Jesus, loang ke masyoslan kadan, fulok na yurin God. Makaksikin God la, malutut lala, takay no siya na si, ngandakot ni ko siya ngandakot na in kasyaw. Yan makate maula, so, engan yurin Jesus. Lamalap, pelang of fulok na yurin, mati siya lash. Alipan, Kulo malap tambal tres kal. Kulo malap ke akfonyalan maluti singe. Namanas tukun nga sambra mamtaga chafila ke proy in akfashilik. Na may tlash namanas wikat na may kumsong kun wikat pa na proy. When makadash ke nga mana yokshubesh midfella pakadash ke nga. May tlash na ke wakashain da ka na ke maula singe. Isusta ke ngan falok la aulia kwala fung la chijel daga misha ke makulukulas. Ngan nan kadini yak nain kad. Ak molia ngan jima misha ke karda na viden. When met naga wa mai susta na fela singa. Our spirit is dead. Pangan misha se meta. Naray na na si susla singa. Kina ke susla singa palalal fungi. Wala la kelma from start to end lalal fungi. Nagigatulal fungi kat silia ki gangan God, kat being righteous, we are standing rightly in front of God, has been final
ultimate sacrifice si Mark in Shakshina. We are justified. Naget justified, ataptit naget ako siya lang katsinga. We are in that tunnel where we obey. If you obey, sisisalanan nga pang transformation ching, pang sanctification ching. Managawam nan ka, managawam marangan, you are being sanctified. Siya tes nga saptan me o first ng todo. At kat lan misla. Len si fena matalye ko pang sanctification ching. Ilak matalye ka faga Genesis ni Revelation. Mapaya ta ka kas mo lan magayin. So kaya mo ulilas nga may Christian na we are being set aside, sanctified in me. We are becoming like Jesus in every aspects of life. Pangimasin. Kat tishid pa tabang na to. Kat ngat na ngo liye living hope si mataga. Alekalim ke kas mo lan kat. Akfonya klaro Jesus. We are kaya being sanctified, set aside na gawat malan kada. Kat remain as Christian. Pang perseverance yung doctrines of sanctification, doctrines of perseverance yung pasikya kinyan after you are justified. In other words, kung full laulak lalal fungi kung isusta kang amnan ka, kat matara ke cord torso kung fact na mit. As we obey, kat nagsisista kang amnan ka, transformation process yung sikya, fakulan ngon kalam ka mo lahar, kat kalam siya like a Lord which is the desire of God. Pangan katin me. Kadinwana siya dahil fail in the Old Testament. Taga na New Testament na dahil recheck here. Kat pa church. Kat pa munun Christ. Kat pa Jews and Gentiles. Believing Jews and Gentiles para la body of Christ siya. Para la church. Nakat pa kalim siya na kefela siya. Mista siya nga fela kasi ben ngonlan katarsin kat kay siya. Pangan fakulala. El restrain el siya kuluk na nalan. Tesata ka na ke 7 years of tribulation na hindi ka na utak-yak kat. Utak-yak siya nga pa restrain ni el siya kuluklan na. Ta kung kanya mamanak lang yan ang effing fella. Manak lang na ke akwa mata ka future events kita na we must live as we are living in the last days. Wana Paul, in fact, the first century. Kadin ang kadin akswa siya klak mataliyak lang yan na kaya me then karangan manart nan kash Manos. No phone. Dahil wangin mo ito. Pang machimatong tasano. Na siyam luo, taga akalim yung may placings. Pataga kaya kaping fos nga lungan. Placings na silos na gawa siya. Esolos na inel. Siya patako siya. Define ruler siya. Taga kaya fos. May ikoral ko siya nga. It is our own responsibility. Human responsibility. It's a free will. Blessings na siya fla. Takain kasaw me. May sang na takain kasaw. One ma fella. One na pa ma fella kanu siya ma phone la siya. Man na siya nga break siya nga takain kasaw me. The word became flesh and lived among us. With that, ako lang malap kaya atlan man na kayo wa. Taka we got wala treskal leta ka broy kat na kayo wa taga na broy. Taga din fulok na kayo mapailan ka tingin. Mataw na kayo maman ka. Qualification jebat ng tasano. Wala na siya. Rest kung kulang malap kayo matap na kayo wa ko siya. God bless you and your family. Lumalap, medyo yung sumadam lipan. Man, I got 10 vak lumalap. Pingkom summarize ye malutut yung ki ako sara kung may fak mo me. Kaya kulumalap. Kung may bangan, rebellion ba for siya na katolo, rebellion, Okay. may define may reaction, define ruler, na human responsibility. So you got may masimeta pa may rebellion, aklu reaction, aktolu, may ruler, akakos pa responsibility. Kulang malap. In that flow. David, David, fulfilled by Jesus Christ. Kulang malap.
Kaksikin God came down lipan. Faseng. God ne anafakluman katagani pray. Pakachiskun ngan sang. Galia tagani lasha. Aknas katagani pray ke pelsinge. Kat kaksikin gom. Kat papatamasin kshaw. Kiko makumesin na shesh. Ina na Peter John gelo stule. In Mashlon Council Jerusalem. In fact, kimas waspay. Kumwelalos. Ke paradigm si makatayin na kan shift lagi nga. Kat pray na siyum ke kolom. Nganlom kadin sisla. Wiwi metlash. Ayen silasha. Kadin fulok na gemapay siwaslom ke kaslom. Kashaw fele mawangin le. Kaslom yan netuk mapatpat. Kaslom siya kumbong yang dari na ke. Nagakalim yun na shish. Kilo tumote sapta tolu. Pasingalan kos ngiskalit kos. Siya takan nutikat. Kaikat. Aksiwasikat. Akataya masiwaswas. Kat papa kat pray peki. Mat kol na kay walash. Makumliki authority la. Ingan orek magun. Ingan aksiwasila. Si Thessalonica saptal migor fastongul dolu. Mayen oya jinga esla. Soul la shaliki. Temple si makatus for nga nagi poli lakkalemi. Panangat pray na siyong kipel singa kat papa. Inalgat tenvak wapanta kong lalash. Siya kiknak na siyong. Kuminka inu siya define restoration lom na siya. Ingan resurrect. Ngon siya. Mi siya yurun met nalalfong ilong. Kat siya siyong ke revival singa. Ingain tufin bay lang ma kimapay si waslom. Panagat pray na siyong kat papa. Inkak siyakin gom. Ke falet lom. Siya kalem ke win na dum. Kildaga mi siya tukun mendolo. Katangla makuluk na kewa. Katangla kelya. Molyak soak tukun lendolo na irum. Kaso makalem ke rom singal fasya. Nakat fin fakak lem dolek la. Paya Jesus Christ ilun kulo siya fana na dum. El mi siya molyak. Siya kaso makalem ila. Elinge wen gulo siya na dum. Siya ngan siya wuke. Layla ka dinetala. Messiah. Messiah. The anointed one. Nakila si fesh, la shesh, la manos, and niesh kuminka in anointia. Na fonna faculty toluke, ngan, ayebe, nganash, nangash, manos in gain, molyak kibelsing. Kat mishesh yung kat papa, nanak manas na shesh. Ulgat ng gimabay si Waslo. Kikata ako lang fasili kipel singe. Kat pray the blessings lom. Kunikesla. Kasaw. O kayama. Blessings lom. Na finwet la singe. Inkain batati yun met lash. Siyamdan na kanlala. Kimasla. Mayan kaslom. El blessings si mautyak. Ana. Katlas ko siya. Niki mitochondria kimunun maitsi. Inga nutyak. Unwala cancer. Unwala shafalet. Ilya ki art. Ko ana siya kanin mas. Finish siya ki insyan matayan. Wangan siya maupayurum. Kaya siya yan na kayo manakanla. Ki oyen bayakla. Kaya siya talignatas. Masyem lang social media. Kat ngiseta si kosok la pailom. Ingan patati pe yurun dalik natas mamtain kelpos ki pe singi. Kat papa tamasin kasaw. Kat finne for pe. Ki fella singi. Kat lippe si matuwaslash. Wanom lan sunot lan magluklash. Panagat ngisesyung kat papa. Yurun make fun na. Relief, restoration. Payurome. Kat ngisesyung kumnaknas kaya mit kollash na kewa ki kanin capacity of leadership. Ingan dieten na singkatin mas. Elos na kewa siya shiksin malik. Elos siya siya na finena. Kadin kan diya tapalalos le.
Kinanan ka si was o yes was pay. Kasa matalal fungi remnants lala nakewa into yak ki pelsingi. Mangan la nakiwal, mangan la nakininalo. Kaisi na nagyakalimik ki luo koren limikos ngalit kos mamata wangin le masasyam tawe. Lelan bang revival si makat matawag ki. Kumin makan folokon ma. Masimay tek laligikat ki. Bel na lussi. Sew nga yan asis. At kaksagin kum kat papatamasin kasaw. Ki fasya di klasa. Lela kaleng. Pakotin. Sisin silangan dalamin wikat. Karangan kat. Amen. Amen. Nen, lamalap nga. Usiyon sa ko nga. Kan makan share pa posewos ma. Laka. Wikat nga. Inkain. Inbay nga kain usi. Afinjak main ka. Takat. Dati pa si ma. Tatsagonin ang nasintamas, Jesus laban king Satan. Alphabetum dahin at namogi. Kebutan sige king kepengo, kitagalan sige king Satan. Asha vesha, we are not forgotten. Tatsagonin ang nasintamas, Jesus laban king Satan. Alphabetum dahin at namogi. Kebutan sige king kepengo, kitagalan sige king Satan. Asha vesha, we are not forgotten.
Valendela Istana Vitela Giligi Gisanse Gilesigilena